Ngikanweka kabili uma mhlongo uyahlupha ngazi ufunani ufuna ngizwe. Ngikanweka kabili uma mhlongo uyahlupha ngazi ufunani ufuna ngizwe. Ngikanweka kabili uma mhlongo uyahlupha ngazi ufunani ufuna ngizwe. Ngiyanibingelela bafowethu. Lo nibingelelayo ke uKhawulani Mthokozisi wakwaMkhwane endaweni yaseNkandla eMshisandla eNkungumathe. Owaziwa kakhulu ke emculweni ngokuthi uNjoko, abanye bathi ihobosha, abanye bathi deputy yomaskandi bonke bephelele. Nginibingelela nje ngizona ethulela ke bafowethu umsebenzi omusha walonyaka osihloko sawo esithi divorce. Ungonoka kumakanyeza yena yazakazwani nokhuluma uthula. Ungonoka kumakanyeza yazakazwani nokhuluma uthula. Ungonoka kumakanyeza yena yazakazwani nokhuluma uthula. Umsebenzi lo la ngingadlali khona nabafana abancane, la ngizokhombisa khona ukuthi ngunjoko sengubani, ngunjoko ngisemculweni, futhi ke angisadlali manje sengimeni business ngempela. Bafowethu ngicela nje ukubonga kakhulu, ngicela ukunenxusa kakhulu bafowethu ukuthi niphumeke kule album niyayithenga bafowethu, nizwe uNjoko egcoba abafana ngoba vele kuyaziwa ukuthi mina ke ngiyabagcoba abafana ngengoma mfowethu. Umadeli isitumbani nomlezo nomadeli iqembani lokhujana kube wangenjalo ngaba sekhona abasokhaleni namhlanje. Wena uyinkunzi enje ayifomfo kancube ngentoselo zetshelisa ngengoma maqeda waqhoboza amaqanda ebukubabhudu wakhe waqoshwa waphuma ngesamagunda. Eziqatha baza eThekwini eCalifornia umpelo ufika uyikhuphwa nezakho maqede ngangena ngashaya izizwe maqede zavuma. Wangena nawe eTshitshi lasemhlangu usulandela ngemuva uphethe USB wafuwa dlala ingoma kaMroza bakuxosha abantu. Bathe babekubuza basakazi nendathela ukuthi ngabe kwenze njani fana kalokhunjana waphendula wathi Zimdola, BK, Ngizwe, Thobisi, Dlalose, Charles. Lo mfana waseNkandla uyinhleka kakhulu ngengoma. So ngibese ngithatha isinqumo sokuthi angidlala ingoma kaMroza ukuze abantu bezojabula beyijethi nguye ngoba ezami ingoma zazi. Bambu umuntu wakho, sekufike thina banemali mfanana. Thina somshaya ngengesi mfanana. Wehlulwa yini ukubamba itshitshi lakho? Izelelana noThuthane hotela. Ngicela nje ukuthi bafowethu niphume ngomningi idivorce niyithenge izophuma kuyo lenyanga bafowethu. Uma ngaphosisi ngeyisisi niphume nonke nibe kwaMayimayi, igcwale lapha kwaMayimayi nizothenga i-album bafowethu. Niyijabulele nizwele noma abe kuthiwa uyamthanda uNjoko noma uyomuzwe nje kukhulunywa kodwa ufike uze uyokhuluma into oyaziyo ungakhuluma into ongayazi. NaseThekwini futhi ngeyi7 e-workshop niphinde nenze njalo niphume bafowethu sobe siyiphethe i-album idivorce. Siphethe mfowethu simdivoza nje umfana emini ilanga libalele ifunda ibuka iphelele futhi ucace nje ukuthi uNjoko usekwelinye izinto. Sengimboni lo thanda mina we, sengimboni lo thanda mina, sengimboni lo thanda mina we, sengimboni lo thanda mina, sengimboni lo thanda mina we, sengimboni lo thanda mina, uye lona yeah yeah mama, sengimboni lo thanda, uye lona yeah yeah mama, sengimboni lo thanda mina, sengimboni lo thanda mina. Sengimboni lo thanda mina, sengimboni lo thanda mina, sengimboni lo thanda mina, sengimboni lo thanda mina.